Yan na naman mga kasangkayan. Tawagan natin hin pagpasayaw hin ratcha number. PCL President of Eastern Samar, the Honorable R.V. Bardoni, nga ipapadis natin of course, hanaton batanon nga maaptik nga mayor, hanbong tuhan Balaniga, the Honorable Attorney Donna Flench Delira. Iyon ang kasayaw, Jose! Balaniga Town Fiesta 2024, Balaniga Eastern Samar, Waray TV, R.V. Bardoni, nga sugadman ng Iapadis, the Honorable Attorney Donna Flench Delira. Thank you so much, Hanyo Pagsayaw, Hinkuratsa.